Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapo. Selamat datang kembali di channel Corowali Production. Video ini bertujuan untuk melestarikan hasanah budaya Bugis. Iyanay panasangi bicarana anak loloy riwat tumelok na masu po dari babuana Indona. Maka dia Allah Ta'ala di malaikat Jibrilu. Oh Jibrilu, suruh anak loloy masu. Maka dia Jibrailu asuno anak lolo neloran po Allah Ta'ala masu. Maka dia ni anak loloy dia umaylok masurang nareko dek kuisengnya wasurangi. Maka dia po Allah Ta'ala asuno wareko sipa. Maka dia anak loloy kaya sipa melok mereka pang. Maka dia po Allah Ta'ala sipa angkaku pancaji ko tubuh, sipa warkeku upancaji ko hati, sipa arajaku pancaji ko nyawa, sipa tuaku pancaji ko rahasia. Maka de anak loloy de umaylok masurang nareko yamitu. Maka de pong Allah Ta'ala magi mati masurang ni anak lolo. Maka de anak loloy iro sabak na utia pa anu riparape mi dari kemuali ni matuk para pemu maga na iya. Maka di pong Allah Ta'ala tongat to adamu anak lolo. Maka di pong Allah Ta'ala asono warek to tajang. Maka di anak lolo tajang ngaga mailok morengak pang. Maka di pong Allah Ta'ala dari ko ang katajam masupo dari pasimu tetep mabatak kaluku si terulangi pitu susongi tanah pitul lapiye ngita nyale mapake mapute rilalen na tajangi mapake makudara mengoldi di na tajangi yana tu. Maka dia ni anak loloy dia umaylok masurangi pang. Maka dia pong Allah Ta'ala magi mati masurangi iya roti sabak na winro iblisi. Maka dia pong Allah Ta'ala magi misangi na winro iblisi. Maka dia anak loloy dua na winro iblisi yana dituri podai si bawa na itay mata kasara. Dua to dek na winro iblisi yana ditudek na ripau si bawa dek na ita mata ulutta yare ga mata kasara. Maka dia pong Allah Ta'ala tongat to adamu anak lolo. Maka dia pong Allah Ta'ala asun warik ko tajang. Maka dia pong Allah Ta'ala nareko ang katajang malotong maputi maridi makudara ajak sana macerangwi sangadin na ang kapada-padamu nareko na bukorino at cheno. Maka dia anak lolo dia ulok maceriwi. Maka dia pong Allah Ta'ala magi mati maceriwi. Maka dia anak loloy nareko maku itu adamu puang ajak na sompaki apa setengah-tengah pada padaku dipancaji apa pada padamu toy. Maka dia pong Allah Ta'ala tongat to adamu anak lolo. Maka dia pong Allah Ta'ala asuno wareko tajam. Maka dia anak loloy kega si tajam melok merengak puang. Maka dia pong Allah Ta'ala nareko ang katajam masupo dari alin romo apay matatong yan itu masulangi lauri ita. Maka dia anak loloy dia umaylok masurangi puang. Maka dia pong Allah Ta'ala magi mati masurangi. Maka dia anak loloy iro tiapa dia na wading ang kamatsu taja po dari alin roko apa matotong nareko dia apolenna. Maka dia pong Allah Ta'ala sedih po dari iya, sedih po dari Nabi Muhammad, sedih po dari malaikat, sedih po dari tauwe. Maka dia anak loloy iya raw tiana sabak iya mapamumita ka na iya idik mapodewi taki na dek wisangi maceriki nako dewi taki. Maka dia pong Allah Ta'ala tongat to adamu anak lolo. Maka dia pong Allah Ta'ala asuno wareko sadda. Maka dia anak loloy sadda aga melok morengak puang. Maka dia pong Allah Ta'ala nareko ang kasada maka day isangi puangmu. Nareko ang kasada maka day isangi alemu. Nareko ang kasada maka da isangi nabimu.
Maka dia anak loloy, dia umaylok masuran niya po. Maka dia po ang Allah Ta'ala, bahagi mo tayo masuran niya anak loloy. Maka dia anak loloy, iyo tiyan na sabak sadda man ni, narek kumuhala ni tumato sadda mo maaga na iya. Maka dia po ang Allah Ta'ala, tongat to adam mo anak lolo. Maka dia po ang Allah Ta'ala, asuno warek ko sarya, tareka, hakika, ma'arifa. Maka dia anak loloy, kega sarya, tareka, hakika, ma'arifa, wailok muarenga po. Maka dia po ang Allah Ta'ala, na iya sara tubuhmu, na iya tareka atimmu, na iya hakika nyawamu, na iya ma'arifa rahasiamu. Maka dia anak loloy, dia umaylok masurang ipuang nako ya merapay wisang apulenna. Maka dia pang Allah Ta'ala kaya gipole. Maka dia anak loloy, na iya sara pula di tanay, na iya tareka pula di waye, na iya hakika pula di angingi, na iya ma'arifa pula di api. Dia umaylok masurang nako ya merupa apa ipuang. Maka dia pang Allah Ta'ala, tongat to adamu anak lolo. Maka dia pang Allah Ta'ala, pusa na to dadam. Maka dia pemang anak lolo, taro nak pemapapo na reko, rapo ni akalata, situruk ni nareko, tas situruk ki ancuruk kupaiman. Maka dia pang Allah Ta'ala, nareko iruruk ki situruk ni. Maka dia anak lolo, mailok kak masuma pada pi. Maka dia pang Allah Ta'ala, magi mailok meo kak pada, nareko pada ni dek na puang. Dek to na ata, dek to na pasesa, dek to na risesa, nareko mo sesa ka, ademo sesa. Maka dia pangalat, padece ni nek kia majanci ki. Maka dia nak loloy, peko gabate tak majanci. Maka dia pangalat Ta'ala, nareko masuko sapaka, isatoy arwakan na tubumur am mengena. Nareko mulolong nga uno ko, nareko uno ko utokok ko, nareko utokok ko, aleku watoko ngako, nareko temulolong ka, masaran itu. Rewak ko triapai rupana di tanah, uwaye di anginnya di api, lancaji kolok-kolok ko tu matu ko mati ko. Dia po umelok masura kina sabak dia po wita ki lahiran ni po ang Allah Ta'ala si tatongan anak lolo. Maka din po ang Allah Ta'ala ita na masulahiran walindungi ko. Dari ko mulolong ka ikoto si malindung ri iya. Ya to silarang pada nito nek kia atay ate motiha na iya pangi pamotiha. Ang katopa pada ada makda makonera panna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.